Dobro jutro, Jelena. Evo da upoznamo gledaoce šta se sve može pročitati na ovom portalu i koji su stvari noviteti iako je on počeo 2011. da radi. Znači, portal Plava zvijezda je autorski projekat, počeo da radi, kao što ste rekli, krajem 2011. godine. Ono što je važno jeste da je u pitanju autorski projekat, tako da iza svih tekstova kao potpisnik stojim ja. Ono što možete naći na portalu to su reportaže, istorija, poezija, književnost, umjetnost u nekom širem smislu, ali ono što je važno to je da se trudim da svi ti tekstovi budu drugačiji, budu zanimljiviji, da to nisu oni šturi podaci koje vi možete naći u drugim medijima, već da ako je to u pitanju, na primjer, neka izložba koja se trenutno dešava u gradu, ja želim da vam donesem neku anegdotu vezanu za barem jednu sliku i da vas tom anegdotom podstaknem da pođete da pogledate cijelu izložbu. Ja sam baš sinoć ponovila jednu reportažu o kući Radoja Dakića. Svi znamo za fabriku koja je do 90. godina bila jedna od vodećih, jedna od najvećih fabrika u tadašnjoj Jugoslaviji. Međutim, reportaža govori prikazuje kuću u kojoj se rodio, u kojoj je odrastao, znači fotografije njegovih ličnih predmeta koje je koristio, časovnik, radio, svjedočanstva iz škole, fotografije. Znači, to je sve ono što vi možete da ispratite što se tiče te reportaže na Plavoj zvijezdi. I tu je naravno niz drugih priloga koje možete da ispratite. Otkud ideja da obrađujete ove teme i uopšte da kreirate ovaj autorski projekat? Pomenuli ste mi prije uključenja da također ste zaposleni u Crnogorskom Telekomu. Koliko imate vremena da obrađujete sve te teme na jedan na jedinstvenu stvari način? Pa ja jesam, znači ja sam prvo majka dječaka koji sad ima 1 godinu i 4 mjeseca, potom supruga, onda kao što ste rekli zaposlena sam 8 sati u Crnogorskom Telekomu, ali trudim se uz pomoć supruga, znači uz njegovu podršku i njegovo razumijevanje da nađem vremena i za taj rad na Plavoj zvijezdi. To je nešto što mene zaista ispunjava, nešto što mene zaista raduje i nadam se da će to postajati sve jedna ovako šira priča dostupna većem broju ljudi. Šta sve recimo ovog jutra mogu gledaoci pročitati na vašem portalu? Ja sam baš sinoć napravila jednu retrospektivu za mjesec mart. Znači, to je bilo 18 priloga sam imala, potpuno novih za taj mjesec. Ono što je bilo posebno zanimljivo, to je da sam tokom ovog mjeseca pisala o mladim piscima iz foruma Kulturno-informativnog društva Budo Tomović. Znači, to su mladi pisci i svako je imao svoju stranicu da se predstavi i želim da pogledate te ideje, te želje, tu poeziju, znači da osjetite tu energiju, to je nešto zaista što zaslužuje vašu pažnju. Potom ovog mjeseca sam donijela bila reportažu, to je bilo baš za 8. mart, o ženama koje su gradile tvrđavu. Ta se tvrđava nalazi na jednom kupastom uzvišenju, odmah čim prođete tunel Sozinu. Potom bilo je tu zanimljivi priloga povodom Dana Svjetskog dana poezije. Svi mediji su objavili informaciju da je u Kicu održan jedna poetska manifestacija, međutim na Plavoj zvijezdi možete pročitati prilog da su svi ti pjesnici nakon te manifestacije dijelili poeziju po gradu. To je također nešto što mediji nisu ispratili, a što možete da pročitate na portalu. Šta za vas konkretno znači pisanje svih tih stvari? Odakle u stvari nalazite sve te informacije? Znate kako, s obzirom da nemam vremena sad za neka velika kretanja po gradu zbog svih tih obaveza, ali ono što je važno jeste da imam kvalitetne prijatelje, a kvalitetni prijatelji, kvalitetni ljudi uvijek stvaraju neke kvalitetne projekte. Tako da, zahvaljujući njima, a onda opet uvijek imate, svakodnevno se dešavaju neka dešavanja, uvijek imam inspiraciju, ali uvijek nemam dovoljno vremena da to sve postavim i da obradim na način na koji bih željela. Za sve one koji možda planiraju da također kreiraju portale poput vašeg, da li vi možete da živite od toga?
Ne, znači portal Plava zvijezda je nema nikakvih primanja. To je znači čisto samo jedno unutrašnje zadovoljstvo koje vas ispunjava. Znači projekat koji moja porodica finansira, moj suprug i ja. Međutim, sponzori su uvijek dobrodošli, ali ono što je sada važno da je to samo jedno unutrašnje zadovoljstvo koje možda ne može ni da se nadomjesti nekim novcem. Portal, mogu da kažem tako, i da je jedan od najjeftinijih, najpristupačnijih načina da kreirate i iskažete svoje ideje, je li tako? Šta vi mislite o tome? Jeste, naravno, to ste u pravu. Znači, sva ta neka interesovanja koje imamo, sve te neke misli, možemo na jedan jeftin i pristupačan način da iskažemo i ja se trudim da to bude na jedan drugačiji način i da naravno pronađe svoje čitaoce. Na kraju, imate li neke ambicije da portal preraste recimo i u neko štampano izdanje, u neki magazin? To možda negdje kasnije, sad se ipak zadržavam da to bude ovako u elektronskom obliku, možda kasnije. Jelena, hvala vam na ovom uključenju. Hvala vam puno na vašoj pažnji.